Instalacije. Instalacija novih komponenti računara ni u prethodnim verzijama Windowsa nije bila komplikovana, a u Visti je to još lakše. Pored podrške, takozvane plug and play uređaja, Vista sada aktivno prepoznaje nove uređaje bez ikakvog prekida u radu. Drugim rečima, sada nove uređaje možete dodati u toku rada. Standardna procedura u tom slučaju izgleda otprilike ovako. Vista vam omogućava lako povezivanje u mrežu, bez obzira na to da li je ona centralizovana, server-based ili sastavljena od ravnopravnih računara. Da bi mogli da promenite izgled vašeg Windowsa, prvo je potrebno da otvorite Personalization okvir, ali je to u Visti malo drugačije. Su sada deo Personalization okvira. Taster miša i iz pomoćnog menija izaberite opciju Personalize. Drugi način za postizanje istog efekta vodi preko Start menija i okvira Control Panel. U njemu ćete naći stavku Appearance and Personalization na koju možete kliknuti i otvoriti odgovarajući okvir. Sada možete izabrati opciju Personalization i preći na opcije koje se tiču vaše radne okoline. Više o njima možete saznati u lekcijama koje slede.